akana stress setini so ngiyakuphi ngalokho bazalwane ngiya ekutheni ipride imbakamo Paul wafaka inyeve emtimbeni but lapha eTulu ilene ukuthi afaka inyeve emtimbeni kuze kuthi akadiboni sangathi ungcono kunalabanye uyayichaza ngoyichaza I think in verse 4 ngizobamahlale I think in verse 4 kuthi kuze kungaphakami ngingabi nepride uthi angeke ngiboste I'm not going to angeke ngishaye isifuba ngalokho ngikubone ngale ukuthi mina sengene njani ngibona ukuthi ngcono kudlula talapha tabani nginetambo letingcono mina kudlula tabani mina nginemandla lamakhulu ngafika umuntu kimvele akajika afana ngiyakhumbula lo mnyemfo sicocela nje and was like yeah yabona mina nakufika umuntu la kimi akonteki kuba ne answer lengimnika yona every time ngikhala nginema answer mina and lo mnye wathi yeah yabo mina vele nje la kufika now baqhubeka they are boasting about this and you know what God did uNkulunkulu nje washaya waletha nje lo mnye mfo beka kufanele nami nje beka umuntu bayadumisa kakhulu by then back in the time bengithi noma mhlambe ngimile ngiyahlabela ngisashumayela nje kancane ngingakashumayeli kakhulu nje ngamanje njengoba sengithanza kushumayela so much na kulesi sikhathi bengithi noma ngimile mhlambe bangi-invite noma ngiliphi isonto nangitofika ngibambe mic ngihlabele beke kwenteke ukuthi la konke la noma ngithiwa kunemadimoni kuthiwa babanjwa amandla babanjwa umlilo babanjwa bantu ngicike strong up and I was so proud ngalokho ngabona nokufika mina baba tinotendeke and thole kusende ukuthi nguyinkosi yangishanje ngimfana lomncane nje that's ke ngakureplace anytime soon banibona ngathi ngcono ngakususa fast ngakhulula lo mfo beka ngasi that amazing ngalendlela mina bengamazing ngakhona by the time mara yehla yonke le pride yami you know what I felt ukuthi you know what ngiyalahleka and seriously so into lebulale lesive lesi lebulale bonke abantu i1 ngikhazile ukuthi lento yakho lele kulahlekeke noma leyaphela ishabalala sangathi yangabe ne trace ishabalaliswe into leyi1 kuthi wahlala watibona indoda le70 wangambona uNkulunkulu utibona indoda lenemandla watibona indoda le ndatindo kahle kungakunako konke lokho ngenikhazela ngisingale Nebukadnezar kuthi Nebukadnezar uNkulunkulu wathi nacetha kuma balcony yakhe akhuluma kuthena lembuso lokungenqa yakhe lo lithi iBhayibheli wanikwa inhlitiyo yesilwane for 7 years kuze athobeke humble yourself ngichazile ukuthi beyikhuluma ngababe lenzaba le ngiyeva nje ukuthi inkosi ifuna sichubachubeke kuyo so into lelehlisa sathane ezulwini i1 akusingilokuningi wathi enhlitweni yakhe ubulele akabulali umuntu akahlebi umuntu uvele wathi enhlitweni yakhe ngidawunyukela angifuna kuba njengaNkulunkulu sono eveni likamoya lokho you don't desire to be better kungako iBhayibheli tothi unganabeli kwabani komakhelwane be content neliseka yabo lo nako manje lo ngokona manje be content lalani bazana uNkulunkulu aka increase akamgcwalisa umuntu lo nganeliseki no I'm sorry kusho but ngeke God always yabona una ngiyakhumbula nangikhuluma unamsebenzi uyasebenza mara emsebenzini wami naye sikhola thubo yana senda ne ngaqhubeka kwena njani khola thubo kanzi uNkulunkulu ngendlela a rich ngakhona ngendlela acibe ngakhona a rich ngakhona uyakhona kwenda thubo abe ngi10,000 akhavele indoda 20,000 ngathubo bekachaza bamahlalela khona nakusafakazi uyakhona uNkulunkulu ukuthi nga10 cent akhavele into lethi tsinga 10,000 uma ngale ukuthi kukhave kanjani konke lo uve bakufonela bathi no lena ngizane yakho leseyibhadalekile check account hayi man mina ngina 2 cent lapha futhi icapital futhi ayina nkinga nje ayina nkinga nokukhomba 50 cent lapha una 50 cent
ingcono FNB lithatha lobo 50 cent iphose ngala ungakuboni but take ikhomba labo 50 cent bakho